Acara ini disponsori oleh Pamirsa dawek Panglimbakang ternak Kedura Bali Kandegang mau sana kawan majeng arga bawi. Silih tunggil peternak bawi ring desa Jahem Kecamatan Tembuku Mausang. Arga bawi rauh mangkin mekatah 3,7 kantos 3,7 kutus tali a kilo. Tedun saking langkungan petang dasa talian rupiah a kilo. Penedunan kepanggih sangkaning kewentenan bawi ring Bali Kantun Ageng, nanging pengarsanyane Kantun Keriang sane ngawinang pengiriman ternak Kedura Bali ke Andegang daweg siki tengah bulan ungkuran. Silih tunggil peternak bawi ring desa Jahem ide bagus putu sinar bawa maosang, arga bawi rauh mangkin mungguh ring pengarga makatah 3,7 tali utawi 3,7 kutus tali rupiah a kilo, sane ngawinang peternak nenten poleh bati. Peternak pacang sida molihang bati, yening arga bawi mungguh ring pengarga petang dasa talian rupiah a kilo. Manut dane yening kahanan sekadi mangkin memargi sayan suwe menjantan arga bawi pacang nedunang, kantos ring arga sasur tali rupiah a kilo. Peternak dahat ngaptiang mangdane pengiriman ternak Kedura Bali sida kabungkah malih oleh pemerintah. Dane maosang sayaga antuk nenggepin prasarat resmi sane patut kejangkepin mangde bawi sida kekirim malih Kedura Bali. Dane maosang sadurung wenten kawijakan indek penutupan pengiriman ternak, dane sida ngirim siki kantos kalih truk bawi ke Jawa miwah Lampung. Asiki truk medaging ulung dasa ukut bawi antuk bahat mekatah sange dasa 5 kantos 100 kalih dasa kilo aukut. Daweg pengiriman ternak Kedura Bali ke Andegang ajebos, sinar bawa maosang kewentenan bawi ring peternak ngakehang. Ring kandang duen ipun rauh mangkin wenten karo belah ukut bawi siap kirim. Durung malih ring genah lianan, daweg pengandegan inucap dane maosang memocol kantos penyatusan yuta rupiah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.